Spoštovani, najprej bi se zahvalila za obisk kolegu Damiru Krstičeviču. Sodelovanje med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Republike Hrvaške med obema vojskama je bilo tradicionalno dobro v preteklosti in tudi danes so bili dogovori plodni in verjamem, da bo sodelovanje dobro tudi v prihodnosti. Obe državi smo članici Evropske unije, zavezništva NATO, sosede, tako da imamo izvrstne pogoje za sodelovanje. Dobro je sodelovanje na vojaškem področju, na področju usposabljanja, skupnih vojaških vaj. Naj omenim samo najpomembnejše: jadranski udar, takojšnji odgovor, ščit Delfin Adrion in seveda tudi dobro sodelovanje na področju izobraževanja, šolstva in funkcionalnega usposabljanja. Danes smo se dogovorili konkretno za izboljšanje sodelovanja na 3 področjih, in sicer že sedaj je zelo prepoznan prispevek države Hrvaške v NATO centru odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah. Tudi tukaj lahko še izboljšamo sodelovanje. Drugo področje je področje izobraževanja v naši šoli Agos na letališču v Cerkljah. Tudi tukaj je možnost izvedbe skupnih usposabljanj, tečajev. Šola bo akreditirana tako strani Združenih držav Amerike kot tudi zavezništva NATO in tudi tukaj je možnost nadaljnjega sodelovanja. In seveda je pomembno sodelovanje tudi na področju obrambne in zaščitne industrije. Dotaknili smo se v nadaljevanju tudi sodelovanja obeh držav v mednarodnih operacijah in misijah. Strinjamo se, da je to področje pomembno, da na takšen način države prispevajo k stabilnosti v območju in mednarodnemu varnosti in miru. Težišče našega delovanja bo vedno ostal Zahodni Balkan in tukaj smo z ministrom oba se strinjala, kako pomembno je vključenost teh držav v evroatlantske integracije, zagotavljanje stabilnosti na tem področju in da imajo vse te države tako s strani Republike Slovenije kot tudi strani Republike Hrvaške vso našo nadaljnjo podporo. Prav tako smo govorili o nadaljnjem sodelovanju Slovenije v centru Requijak. Tukaj si želimo prevzeti večjo vlogo na področju vidika spolov. Slovenska vojska ima tukaj s strani NATO priznano vlogo in menimo, da bi lahko z raznimi tečaji, ki bi jih organizirali v Sloveniji, te naše dobre prakse prenesli tudi na ostale države v zavezništvu. Nismo se mogla izogniti seveda ne aktualnim zadevam na področju Balkana, kot tudi varnostni situaciji v širši regiji. Govorili smo o naših prispevkih tukaj, v ostalih mednarodnih operacijah in misijah in seveda tudi o naši vključenosti tako Republike Slovenije kot tudi Republike Hrvaške v tako imenovani okrepljeni prednji prisotnosti v baltskih državah. Danes bomo obiskali popoldan še NATO center odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah in verjamem, da bomo v sklopu tega lahko dorekli še kaj, kjer bi lahko obe državi na vojaško-obrambnem področju, pa tudi na področju kriznega upravljanja, pri prenovi strateških dokumentov. Obe državi smo sedaj v tej fazi izmenjali dobre prakse, izkušnje in skupaj uspeli tako, da bomo imeli dobro pripravljen varnostni sistem v obeh državah in seveda tudi v zavezništvu. Toliko na kratko, hvala. Pa evo, poštovani predstavnici medija, gospođo ministrice, još jednom se zahvaljujem na jednom ugodnom, dobrom, prijateljskom razgovoru kojeg smo imali sa našim suradnicima. Ono što ja želim još jednom ponoviti za nas, za Hrvatsku, vidjeli smo i za Sloveniju, naš najvažniji strateški interes je da mi zajedno svi skupa našu suradnju, naše prijateljstvo da učinimo da ono bude još bolje, još kvalitetnije. Tu je odgovornost posebno nas u području obrane, da našu suradnju koja je dobra, odlična, mislim da ima prostora da je i unaprijedimo i evo, ja ću učiniti sve da to i tako bude. Vidimo da sigurnosna situacija se usložnjava, da mi imamo jako puno ugroza, rizika i mislim da je vrlo bitno da zajedno
pokažemo odgovornost, vrlo je bitno to prijateljstvo, vrlo je bitno to međusobno djelovanje, sudjelovanje kao jedan naš zajednički odgovor na sve te ugroze i rizike. Naša zadaća da ljudi i u Sloveniji i da ljudi u Hrvatskoj da budu sigurni. Naša zadaća, naša odgovornost da naši sustavi obrane, sustavi sigurnosti projiciraju mir, sigurnost i stabilnost, a to je i preduvjet ukupnog gospodarskog razvoja u Hrvatskoj, u Sloveniji i evo ja im jamčim da ta naša suradnja će upravo biti potpora tom putu. Što tiče susjednih država Balkana, naša je odgovornost pomoć svima na euroatlantskom putu i ja vjerujem da u odnosu na naše iskustvo, mi smo članica NATO-a, članice smo Europske unije, da je naša odgovornost upravo mir, sigurnost, stabilnost na jugoistoku Europe. Čuli ste od ministrice, bilo jako puno konkretnih područja suradnje u području izobrazbe, u području zajedničkih vježbi, to će se tako i nastaviti. Mogu najaviti jednu dobru vježbu, to je štit. Ta vježba je u funkciji spremnosti i slovenske vojske i hrvatske vojske, ona je u funkciji interoperabilnosti. Mislim da bi se ona trebala i ove godine održati u 4. mjesecu i po informacijama i predsjednik Slovenije, gospodin Pahor, i predsjednica Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović su dogovorili da bi zajedno prisustvovali toj jednoj vježbi. Mislim da je to ukupna potvrda dobrih prijateljskih odnosa. Evo i na kraj, evo još jednom možda ovako neformalno sada, ja čestitam i slovenskoj reprezentaciji u rukometu i hrvatskoj reprezentaciji u rukometu da smo u polufinalu svjetskog prvenstva i evo sa željom da budemo u finalu, evo to mi je zadaća. Još jednom na kraj, drago mi je da ću popodne imati priliku vidjeti NATO središte izvrsnosti za planinsko ratovanje. Slovenija to jako dobro radi i evo Hrvatska sudjeluje sa Slovenijom u tom centru i evo zadaća mi je još jednom da vidim tu sposobnost i koja je tu. Hvala vam još jednom. Hvala lijepo, gospodin ministar.